थांनाय 24 फेब्रुवारि खालाराव अदालगुरिनि दैफाङाव जा इनकाउन्टार जाथाय जालांबाय बे जाथायाव रायजो नाङैनो मोनसे सावरायजानाय थासारि जायो। गोबाङानो फेक इनकाउन्टार जादों होननानै खौराङाव गोसारो। मानोना इनकाउन्टार जानायनि उनावनो अदालगुरि पुलिस बिफाना इनकाउन्टार जानाय सुबुंखौ मस्ट वान्टेड डाकाइट केनाराम होननानै फोरमायो आरो केनारामनि नखराव केनारामनि गोथै सह होननानै हेन्ड अभार खालामनानै आरो पुलिस बिफाना केनारामनि बुंनायलाय केनारामनि नखराबो गोथै सहखौ हरनि समाव मोजां नायस्लाबनो हायैयाव फबनानै दोनो। नाथाय गोबां खौराङाव गोसारनाय लोगोनो इनकाउन्टार जानायनि उनाव सावगारिखौ नुनानै बाक्सा जेंग्रेंफारानि बिम्बिसार मोसाहारिसो होननानै नखरा सिनायथिनायाव रायजो नाङैनो मोनसे आलादा थासारि जायो आरो फबनानै दोननाय गोथै देहाखौ साननै सानथामनि उनाव सिबिआइ नायबिजिरो। डिएनए टेस्ट खालामो। जोबथारनायाव 17 निफ्राय 18 साननि उनाव बिम्बिसारनि गोथै देहा होनना फोरमायनाय जायो आरो जोबथा देहाखौ बाक्सा जेंग्रेंफारा गामिनि रायजोफ्रा बिदाय होयो। बाथ्राया दा बेसोदि बे जाथायखौ लानानै मा बुंगोन? नंखाय इनकाउन्टार ना सिखाव दाखायनि थाखाय इनकाउन्टार? बिम्बिसार मोसाहारिनि नखरा बेनि गुबै बिजिरनायखौ मोनगोन ना? बेबायदिनो जोबनानै थांगोन। बे समाव नोंथाङा मा बुंगोन? তাৰমানে আজি আমি 16 দিনৰ মূৰত ডেড বডিটো পালোঁ। পোৱাৰ পিছত কেনাৰামৰ নামত কেনেকৈ ডিম্বেশ্বৰ মোছাহাৰী এনকাউণ্টাৰ হ'ল সেই বিষয়ে আমাক ন্যায় লাগে আৰু ন্যায় মানে একেবাৰে আমি ন্যায়ালয়ত যেনিবা কেছ এটা আপিল কৰিম। সেই মৰ্মে বিচাৰালয়ত যিখিনি বিচাৰ হয় আমি সেইখিনি বিচাৰোঁ আৰু ঘৰত মানে ন্যায় লাগে আৰু আমাক। তাৰমানে 3টা ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু ইফালে ঘৈণীয়েক কামৰ মানুহটোতো সি অকলে আছিলে। এতিয়া আমাক সেই হিচাপে চৰকাৰে কিবা এটা হ'লেও চাকৰি তাকৰি দিব লাগে আৰু যেনিবা কাম কৰা মানুহটো নাই বৰ্তমান। সেইকাৰণে কামৰ বিষয়ে পইচা পাতি দিও যিখিনি সহায় কৰিব পাৰে চৰকাৰে সেইখিনি আমি বিচাৰোঁ আৰু আৰক্ষীৰ এইটো 100% ভুলে। এইটো ফেক এনকাউণ্টাৰ একেবাৰে। যি আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে মানে ব্যৱস্থা হোৱাটো আমি কেছ আপিল কৰিম। তাৰমানে উচ্চ ন্যায়ালয়ত কেছটো মানে আপিল কৰিম আমি, যিহেতু সুবিচাৰ হয় সেইটোকে বিচাৰোঁ আৰু।